Kada se temperatura spusti ispod 10 stepeni, vreme je da se sobno, tropsko i mediteransko cveće unese u zatvoren prostor. Neke biljke mogu da ostanu napolju do prvih mrazeva. Premeštanje saksije je uvek zahtevan posao, ali kad ga valjano uradite, vaše biljke će lepo prezimeti. Ako imate zastakljenu terasu, većina saksija može na njoj i da ostane. Biljke osetljive na hladnoću ipak unesite u kuću u topliji prostor. Sobne biljke treba da budu što bliže prozoru kako bi se privikavale na dane u kojima će biti sve manje svetlosti. Istovremeno držite ih dalje od radijatora, peći i drugih izvora toplote. Prilikom raspoređivanja povedite računa da svaka biljka ima dovoljno prostora za neometani rast. Pre unošenja biljaka u zatvoren prostor uklonite suvo lišće sa nje i biljku istuširajte pod laganim lazom vode. Cveće koje je leto provelo u stanu ili kući prebrišite vlažnom krpom i na taj način otklonite prašinu sa listova koja smanjuje redukciju svetlosti. Tokom leta neke biljke sadimo u zemlju zajedno sa saksijama. Na taj način sprečavamo takozvano kuvanje korena, pogotovo za one biljke koje zahtevaju da budu non-stop na suncu kao što je to bogumila. Zimi kada te biljke treba da se prebace u zatvoren prostor, pri vađenju iz zemlje ne oštećujte njihov koren. Važna stavka u pripremi biljaka za jesen odnosi se i na prihranu. Ona se isključivo vrši početkom jeseni kada bi se biljka fiziološki pripremila za zimu. Prilikom kupovine vodite računa da koncentracija azota bude manja, fosfora i kalijuma veća. Najbolje je upotrebiti organske preparate sa ekstratom algi i aminokiselina.